Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntlha of course hi ta hi continue la DJ John loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka na Gagash ya hi ta hi kha hi hundza hi ya ka section ya DJ Gift na HW Makhubele, even then emakumu hi ta hi kha hi hetela hi bene Mayengani the president or the previous emission of course a hi vulavuleni DJ John na Gagash ya mhaka ri ku se ni kha ni hi vona ni vona ku se yileha in a good way for J John. Why ni vula leswiwa? Because hinkwenu swi voneni last year i fika a Buffalo up league against Stadium and stuff. Nkonza ni lova and stuff like that. Mka mi swi vonini hinkwenu swi vonini. So loko a invite hi manager ku na marito yan'we a nga fika a ma kombisa la. Hiswona ku kota ku kuma leswi swa mathikiti ne leswi mathikiti na vena n'wana ta hlehla na futhi 19 ta December wa mention ya vuyo ne wa mention ya vuyo as of head one man show ya vuya. Let's look at the bigger picture, guys. Look at John again this year. If we saw one man show at the last day I endlini sweswo swi vula ku as an artist i va a ri karhi a teka matimba ya ti-events a tisa ka yena, because those massive gigs guys ku ndliwa mali yo tala swinene. Loko ko va ku ri munhu loyi a kota ku saver a nga ha kule ngopfu. A hi languteni King Monada, ma swo King Monada a xa ha ri lezi okay I'm not chinga but no vona ku mara King Monada ka sana a nga ha ri lezi ti hitsa swona hinkwenu, but ma swona ku se xi ku endleka yini hi swona each and every year xi loko upgrade mi ta vona se xi na rap ta sweswi I think xa ha ku xana na Lamborghini ne xa ku xana na Lamborghini that one hi mali ya ti-events ku ve ku ri mali ya ti-events because Damian as mi swi vona ku xa endla ti-show ta yona tetiya like maybe once or twice a year la mali yi va kha yi ta ku kona in overall. So munhu a nga ha veli no vela because wa swi tiva i to endla events mali i na yona hambi yena o tlhanga vukoka event kahle kahle still a nga tlhandla mali a nga hosta ti-artist tin'wana still a endla mali. So ni vona leswi J John se a ya ka yona i case yaleyo. In other words sure ku se va kha teka matimba from Gagash a ni voni ku va ha ta pfuka va kumaneni Gagash na J John, because J John a nge xaveleli ka Gagash because se na matimba o endla ti-events. Loko o ze a endla event ya this year J John the only advice i ku a save mali a nga yi tirhisi sweswi swi ta tlhe swi n'wi nyika matimba yo ti-events leti landzelaka a va kha ti endla hi yexe. Wota loko ze fika situation yo i nga ha fandiwi i va i bele makumu. So ni vona la ku se laha J John a ya kona kwalani. So Gagash a pfuli matihlo Gagash the new age se manjheni loko se J John loko a ze a rhanga hi ku hambi no rhuketiro i leader ya ma 2K misa luwa xona xi va inspire loko swi tlhela va xi followa na vona ku onhakeni because va ta hamba va endla ti-events ta vona ku nga ha ri xitokofela ku va ku ri event straight vanhu va kha va hakeriwa you see. 2024 a xave McLaren you see nako marhungu wa kona hi ti musi lembe leriya nako still mara i yi xaveni hikuva kha endla ti-events you see. So ya hi leyi a na ku hi endlela mhaka leyi ni ku hey guys mhaka se hala ka J John yi positive, hala ka Gagash se swa n'wi onhakela hikuva if J John can do it ti-artist letin'wana ti nga tsandzini you understand ti nga tsandzini you see hikuva sweswi a nga yo sana vo murhangaphandle it's not like na yona yi nga endla ti-events maybe yo vona ku sweswi yi handla mali yo tala no vula ku no yi nga endla ti-events murhangaphandle pe hi ku yi endla mali yo tala in overall. So ya i mhaka leyi na ku mi adirese yona mi komba ku no swilo swi le ku jikajikeni la and the J John a nga fandiwa hi vanhu vo tala because i munhu loyi a vonaka as a tshikileriwile last year and na vo Gagash vele mi kha mi swona ku va ndla yini in terms of loko va nga kha va lava ku n'wi buka and stuff like that. I mhaka leyi na kha ni n'wi kombisa yona yaleyo and stuff like that. A yi sasekeni no yaleyo yaleyo swa hi hundze.
ya hi khita ka DJ Gift hinkwerhu ma n'wi tiva producer ya Hosi Best the Post na Xidava Makhubele ni nge zi na hala n'wi westela nkarhi ti-clips tete mi vona ku kahle kahle ko va ku endlekeni ka yini. Let's go. Mina ntirhweni wena hlamula timhaka ta wena. Va ririni i madata i nge hembeli mukhalabye so i nge hembeli mukhalabye i munhu kulukumba munhu loyi i hembela mukhalabye wena No, tinga bige. Yeah? No child tinga bige. Johnny. Johnny? i kakasa mukhalabye wena i tsandza ku hlamula wo ala se wo ala wo ala se Why let the trigger o ala se tinga binjani wo ala the money will famba le maguru. Money will famba le ko kwa raiko. If you don't know gas go to chai. Medan singe entry ko ila school. Ascona se por na engineering. mara baba ku swi tava kahle ni n'wi tlhatlheni wun'we mpama ta swi ta ku khala mi ta yini a ta swi twisa ku swi vula yini va fane vula na va fane vula na baba va fane vula na baba na DJ Nech. a lava kuma mpama wolowo a nga gonga ta toilete va ku na nkambi Okay. Hi, family. Okay. Jogando headphone. Yeah. Jogando isso ali, baby. Oi, quando swi komba swi kha swi ya kona swi komba kha swi ya kona na DJ Gift xa chaya xona ta hi kha hi twa the final product a na ku mi komba ku hayi va busy in studio with the legend i legend hi ku leyi yona hi Xidava Makhubele na noti mana sibongile hinkwenu ha yi tiva hi ku leyi yona so hayi it's an honor DJ Gift i ze yi fikela na hi ti-legend swi loko ku voniwe swin'wana ka wena ha ku voniwe swin'wana loko legend yi zita ka wena yi lava ku chayeriwa so wa vona ku tshemba ku hayi ta yi tiyimiserile hayi yi bela track ya yona yi va kahle na ku hlavelela vhele wa swi kota swa ti-beef aside xi blind DJ Gift na hi ku hlavelela and stuff like that na yona mhaka leyiwa so hayi hi leswo vele khe hetela hi President Mayengani we have some great news ka his project aku ku yi vheta yi vula vito project ya kona yi vula vita risimu but yeah ka his project ya ni happy ku ni happy ni ta ku yini me ka his project ya ni happy because ku na risimu ra ni happy ri nga kota ku va reach vhele 1 million views so hi nga vula tani ku congratulations to him ku va project yi kotini ku va yi reacha I mean the song ri kotini ku va reacha million views na suku u ni tolovela manjheni ho mi rhanga phanda ku tinsimu leta hi ta khale leti se loko ti le ku richeni ka timiliyoni so hi nga vula ku hayi i mhaka kahle swinene a vo ho sungula hansi le na vo hlavu the gold so a va tirheni swinene a va tirheni wo swi kohle vanhu a va ri tsakerini risimu lera ni happy leri and stuff like that so i mhaka kahle ku ve na yin'wana before ne or kanjhani la swi famba njhani ti-project leti ni rivele mina I forgot no pfula laptop la but hayi i mhaka kahle swinene let me check something here okay hayi ni chekini ni hipa ku ri ya vumbirhi ku ve na tintoma as mi vona ku la okay hayi I see ku na le ne tintoma hayi tintoma ti le ka rhavi ra tona okay I guess swi ku munhu u pfule yini a ni kota ku va ni yi vona la
I guess so. I think it depends. Sure, right. Helesh. Look around, guys. Subscribe. Kokan pe, right? Kokan, madam chora one pass. Yeah. Apa aku tu kunta kan orang? Bukan rumah lah so. Yo. Tam bulus. Bulus sama bilang. Kela, kokan apa aku tu? Kokan. Oh, kita ni yang heran. Ay, mawar. Ah, ba good, yes. Almost got the right shine pe.